a house of praise. Apostle Gobel Nemanda. Ayadala abantwana mabawomile akhona amahero ngaphandle ukhona kudla ekhishini konke kuphelele ukhona konke kuphelele akhona amathangi emanzi siyabonga house of praise bona lapho basuka khona uthe ekhaya yasuka lapha ibanjombani uTemplo bayifisa Templo wahamba nayo Templo wathi orange anhluli la wathi orange ngihamba mina ngiyokora basibona khona uTemplo orange saphakathi wathi Templo angivume kone ukuthi uthini njaya usakhona ayibona ukuthi orange siyabona lapha uTemplo orange uthimisele kakhulu phakathi walishaya ngaphakathi umsendo Zimbinda lapha eNkomazi eHouse of Praise siyababona laba beTemplo sebaqala bantshintshana ngemajesi abo bantshintshana basayikhona kuhambi kahle lekunyaza mina sengifuna kudlala lana ngifuna kudlala ku-pin attack lemunye athi ngifuna kudlala e-center lemunye athi ngifuna kudlala iwini lemunye athi ngifuna kudlala i-goal defender hayi siyayibona ukuthi ayikhona kuhambi kahle kweTemplo uTemplo orange usimisele kakhulu isizwe ukuthi unika abani lapha empire wethu nasibona khona uTemplo usenkingeni uTemplo ngathi kayiphuma kumele lethemba ngaphandle iyaviva la ngaphandle kunethembu lekhona levivako ivivela kungena ifuna kubakhomba ukuthi bona bahobali zimbe njalo amathepha lapha eNkomazi eHouse of Praise sifuna kubona ukuthi njengoba uTemplo orange unemandla kangaka sifuna kubona ukuthi kuyenzani kuThimiyelo ukhona Thimiyelo la ngaphandle uyaviva Thimiyelo uyaviva uyabona naye ukuthi kunento singalungi la kuTemplo orange Zimbithaba lapha eNkomazi eHouse of Praise eAniva la ungasithola khona eMkhulukhaya la kuhlangane khona yonke ama-branch eHouse of Praise la kuhlangane khona ama-branch onke eHouse of Praise la kuhlangane khona Msogwaba la kuhlangane khona Daji la kuhlangane khona